Gula sanyatana bekus war-war ban ke holil. Mun lemda lemah muso ban ke holil. Mun pagula bah ngocol, mun laila nyapsap. Tak pusen bula sengabas. Manis pami semaking sayang kir-kir sokona. Ke holil la pidatu serep kapinangan habibi yung ke mole agluduran. Mbiyan, muntro saya lagu kapi cak ngunceng holil yasin. Ngunceng holilir. Le holilir ka sa kapan beri mic tak usah soro langsung. Bawalah cintamu. Berikan pada yang lain. Terlanjur sakit. Hati terlanjur sakit. Oh, colok pelka. Moncet lakar la pangkat tak bisa kak. Iki keholil ni ka pangkat. Mek tak ngocak pangkat agak keholil. Gula mikir. Jek mek pat iyon cengoreng gak keholil dia jan gula. Dujek dengan maki anyanyi kan gel setogel. Kan gel setogel si anyanyi. Ku sampai ampos dia tak ampos nyanyiin. Bener. Nyanyi kan gel setogel kan yo jeng benoreng tak king la pangkat. Pada Rabu, sana usambia kerja nyun saporeng ki. Dan gula benih king tera kerja buk king mun tak kerja imbian ngit jo. Repot cara memakin. Mun pak gula serius, narak ke jahannam. Mole kan tung gede jede. Mik mole ka apa cong nganyar depak lah yo pere ko. Jadi sambia. Tore. Aba mun naga keholil. Keholil karo 6 kali. Ala maring bini tolak mulolo. Kan nengki. Nenge cerita nenge YouTube. Ala maring bini 6 kali tolak mulolo. Lembak. Ting makin beng nabeng kepiye gua. Doa aki muka-muka keholil yasin mantaran terus sehat. Mantaran terus kuat ala tini umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العظيم. أما بعد علماؤنا الأعزاء كروبة قولا جukan كروبة ajunan Semulja Kiai Haji Muhammad Habibi Badwi de salerana beten kaula ngaturaki takzim ben hormat saagung-agung epon. Ajunan Semulja Kiai Mahrus. Ajunan Semulja Kiai Abdus Salam. Kiai Abdul Hafidh. Terjukan ajunan Kiai Abdul Mukid. Ajunan Kiai Ahmad. Ajunan Kiai Muhdar. Waman indahum minal ulama setuju para guru, setuju para kiai sehadir. Nyuun saporah dan kula tak bisa nyebut tung situng karena terbatas pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak ngurangi takzim ben hormat dek setuju seampun alengki. Sahibud dakwah wa sahibul manzil. Iki gak dinto Bapak Mahsun, Bapak Muhammad Rakib, Bapak Subai juga Bapak Zainul Fatah,
ben sateja jajaran majelis keluarga saya kesempatan mangken abada aki haul akbar dari almarhum Bapak Mujar cukan almarhum Bapak Salim Bapak Selem dan almarhum Marsono ben sateja almarhumin almarhumat dari keluarga Nasahibul Hajah sampun atinginin cukan keluarga kaula ajunan sampun seteh semoga kelaban perpangkian mangken pada teti orang pecerah ialam berzah. Amin Allahumma. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah ekasokani apangki apolong dalam keadaan sehat. Semoga kaula benajunan sareng Allah terus paringi kesehatan. Lebih-lebih apolong kaula ajunan saat samangken ala kotoat. Semoga kaula benajunan paringi istiqamah sehingga bila saus abali ka Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Para Rabu sesangat beten kaula amul jaaki ketika manusia kak dinto ampun atingkel tunya secara hakikat kak dinto beni orang ni kamate para Rabu. Tetapi mate kak dinto istilah dari apa sana roh dek kabeten. Jadi mate kak dinto asli na beni mate. Tapi mate kak dinto apa sana nyabah apa sana roh dari beten kaula ajunan. Mangkana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni kak ajabu. Innama khuliqtum lil abadi wa innama tangkiluna min darin ila dar. Ajunan ni kabi Allah sakalian eka kebay. Kak dinto sampai salancengah. Ajunan eka kebay sakalian. Nika langkeng para Rabu. Cuma manusia nika wa innama tangkiluna min darin ila dar. Keng kau leben ajunan nika ngalle dari situng alam ke alam selain. Jadi saya nyama mate nika aslina. Apa sana roh dari jasad nika saya nyama mate. Aslina roh nika tada mate na para Rabu. Keng cuma kau leben ajunan ngalle dari situng alam ke alam selain. Pertama kali roh ni kai kebay jimin bade situng alamnya mana alam azali. Dari alam azali kak dinto roh ampun ekebay para Rabu. Kaula benajunan bi Allah pas ekebay akibatan etambung ring sepo bini. Sampun abatan ni kateti umur 4 bulan. Roh ni kapah etiopaki dak kabatan sebeda ilmu tabu. Kak dinto pas apolong antara roh kalaban jasad pas elahiraki katunya sampai katimangken kaula benajunan. Saampunah kaula benajunan abid badaya lam tunya roh ben betenikak epesa boleh para Rabu. Le apesa nak roh ben betenik kasi enya may mate. Beten esabe ka dalam kopur, roh esabe ka alam kopur. Jadi beda antara dalam kopur ben alam kopur ni kata pada. Beda kopuran, beda alam kopur. Alam kopur ni ke beda seadabu alam barzakh, beda seadabu alam roh. Beda seadabu alam kopur. Intina alam kopur ni kekenang nak roh. Mulai dari zaman Nabi Adam sampai samangken. Setajak roh ni kak etampung isitung alam. Nyamana alam ni ke alam kopur. Beten. Sabe dek ke dalam kopur para Rabu. Seksa kopur benikmat kopur ni ke benik dalam kopur. Tapi alam kopur. Sambian bagi pahifung karena majid kasada panapa dalam. Karena seksa kopur ni ke benik dalam kopuran. Tapi seksa kopur ni kat alam kopur. Roh seksa. Roh seoleh nikmat. Jadi seksa kopur ni ke benih dalam kopur. Karena mun seksa kopur ni ke dalam kopur. Gampang ikan tu ni ke bagian ler-meler aja kopur lagi. Lihat tak seksa. Mani benih dalam kopur seksa ni. Tapi alam kopur. Karena mun seksa ni ke dalam kopur. Maka tentu na orang saya mati takilam etase ni kata dek kopur na berarti tak tapangkiban mungkar nakir para Rabu. Karena ada kufuran lah. Orang agama luar Islam ni kepada salah kufuraki majidah. Beda seeyoper dikermasi. Agama Hindu ni kata kufuraki. Kapan mate numpuaki kajuh. Sabak ita sa kajuh. Pas iyoper. Sebiasaan ajunan dengan film India lamba. Jadi orang Hindu ni kebeni kufuraki iyoper majidah. Kapan mereka iyoper. Kala abu nah. Abu napa esabe ke sungai Gangga ni ke pelepasan disucikan istilahnya. Pas itu aki yang sang hyang widiwasa. Yang jak ngapa laki benih tuan sambian ni kan.
Okay. Para Rabu saya sangat beten gula muljaki. Teti terjadi seksa kopur, benikmat kopur. Nika roh, beni jasad. Roh nika isaba isitung alam senyaman alam kopur. Mungkin ni kita ada orang masuk ke akhirat. Akhirat ni kedekit salah setarina alam kubur, salah setarina kiamat para Rabu. Ke swarga ke neraka ni mungkin kita ada orang masuk swarga, ada orang masuk neraka. Keng alam arroh ni kepada dua tempat para Rabu. Situng tempatnya mana? Raudhah min riyadil jinan. Situng tempatnya mana? Hufrah min hufarin niron. Alam kubur ni kepada dua kendengan. Orang seselamat esabe ke kebun, sekebun ni ke engala aki dari swarga. Sementara orang secelaka, esabe curang ni ke engala aki dari curangan neraka. Jadi, mun saya masukkan neraka ben swarga kemudian sama dengan kiamat. Mungkin alam kubur ni ke esabe ke kebun ben ke curang, sekebun ni ke engala aki dari swarga, curang ni ke engala aki dari neraka pun ulama. Jadi, la arsa nikmat mun saya selamat, la ampun eseksa mun saya celaka, tapi kak dintoki beni neraka. Kak dimma nikah? Alam kubur, alam roh. Kak dimma alam roh nikah? Pada tak oning makai kuda lok tuman depa ka. Mun sambian pola penasaran ya tore sambi mangkat lok napa. Bik kule ki be na HP deki mun temu keneng na Sherlock. Ngunin na emba kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Operator dan kula nyu ona ihu patade saus makle suara kula tak lembut. Deki mana bisa lain pembeli boleh ihuna. Ebas nyuon korangi sekoni. Treble nyuon tambahi titik. Cik. Allahumma sholli ala Muhammad. Motor sekelangkong operator. Menteri masuk swarga ben selde selembian. Oke. Malela ada ngedeng budian. Sampai bila roh ben jasad di kabar Rabu? Sampai bila roh ben jasad ni keabesa? Sampai hari kiamat. Salah setarina kiamat roh kak dinto bi Allah ku tak ipa boleh. Nanti setelah alam ini hancur, setelah alam ni ke kiamat, roh ni ke ipa boleh ke jasad sebeda ilmu kubur. Ni ke saya maksud debuna Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyil mauta. Akan saya hidupkan kembali orang yang sudah mati. Orang mati ini kemudian salah setarina kiamat. Roh semakin saben beten. Kutak roh ni ka beli pole ka kuburan. Manusia nikah yansiluna min kuburihim kal jaradil muntasar. Manusia ni kapah cekap boleh dari dalam kuburan pada ben-beleng nyalatak lapangan tebuna Imam Qurtubi. Pah cekah. Ni ka saya kocak yaumal ba'si. Manusia ni ka ipacekah dari kuburan. Ni ka berisa debu. Are ipacekah ni ka abit 6 tahun, 7 tahun. Makanya ulama berisa debu. Mun ngopuraki mayit papolong sekeluargaan. Mun embu kopuraki ibunda je. Pak sebab ibunda je macam di ibunda je. Mun anak kopuraki elao. Penakan sebe lauk, mantu sebe lauk. Ketika panca ke lekuk tak melas, benda saya kenal. Kakek ti, iya sudah. Tak pada jajem ya. Ini ke para apa nak sesuna ni. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi manusia ni kayak pecah boleh para Rabu epaudi boleh makin seroh. Ben jasad epesa, beten isabak ke dalam kubur, roh isabak ke kuburan. Nah, pun jan jauh lah. Tinggal lah napa. Dekik pelabanas gula minta tolong. Okay. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, apa ni perkem? Nyakungi bergelas. Okay. Mai takam. Punya ku ni kayak gini kib. Dan macam ni perenges deh nyaku. Allahumma sholli ala Muhammad.
Tetapi manusia ni kakak, kuda sambona kari kiamat ni kapai pabeli boleh. Erro semangkin ebe saben beten, erro pabeli boleh ke beten, pah beten ni ku tak pas jaga boleh, pah hudi boleh. Khalil Yasin mun ngabala kering kanto masuk bunangka. Masuk bunangka. Khalil Yasin mun ngabala kering bunangka ni kaca orang setan ni kau hudi boleh, jangan tak kira parjaja. Mek Khalil Yasin semada pak sampean parjaja. Cak Nabi Muhammad semada pak langsung, Nabi Muhammad saat itu langsung. Saya ngidingak kini kata parjaja para rabu. Nabi Muhammad sebab apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nabi Muhammad sebab bala. Kulak mar saja bekal epaudi pole. Arroban mangken ben beten saya biasa. Arroi beli boleh ke kuburan. Manusia papakal jaga dari kubur nak keluar dari kuburan odik pole. Sing ngidingake ni kepada orangnya mana Asy bin Wa'il. Asy bin Wa'il ni ngiding bertak. Ketika sampun Nabi Muhammad kebala cak bahawa roh ni kapakal beli ke kuburan orang mati odik boleh. Asy bin Wa'il ni kecak saking mangkin pah ngalak landuk ben raja enggak. Kuburan lajur pak ipungkar bi Asy bin Wa'il. Tolang si atal-talan ke sabah pele bi Asy bin Wa'il. Sampun kalak tolang ni kapah entar ke Nabi Muhammad. Ya Muhammad, ayuh ya rabbuka hadhil 'idama ba'da ma bali wa rama. Muhammad, pangeran sekem masih mau dia tolang si ancur pada ben dia. Tolang si atal-talan dia boleh iya. Tolang si ancur kuburan teti orang boleh. Maramun ngocak jangan kui akal Muhammad. Tak beres kaki kilo kaki Muhammad. Masa tolang ngak dia ke bela dia boleh budian. Nyaba na beda boleh pacu ke boleh di kuburan. Nabi Muhammad tak jawab. Allah saja jawab para rabu. Jawapan Nabi Allah sabak nang surat Yasin. Qul yuhyiha alladhi ansa'aha awwala marrah. Wa huwa bikulli khalqin alim. Qul jawab Muhammad, yuhyi alladhi ansa'aha awwala marrah. Sebekal mau ditolong si ancur dia. Adzat sa'akabaida adang lamba. Pangeran sa'akabaida adang lamba. Benih pas jawab, siapa si mau di? Allah. Tak jawab Allah para rabu tapi jawab sebekal mau di je pangeran sa'akabaida adang lamba. Ana apa mi jawab sa'akabaida adang lamba? Kau leben ajunan ia cek mikir di Al-Quran. Mun Allah akabaida adang pai dari tada ke beda bisa. Napa boleh pedang la beda keng rosak pah tak bisa ambecce Allah para rabu. Tadi jabon Al-Quran. Siapa si mau di atau lang si ancur dia? Sa'akabaida adang lamba si mau di. Artinya, kula benajunan mikir, aku baida adeng dari tada ke beda bayi tokang, napa boleh lah beda, keng rosak mata tahu membenci Allah. Jelas? Jepang aku bayi sepeda motor nyaman Yamaha. Yamaha ni ke dari Jepang, makanya nyame Yamaha pulang dari Jepang, cak saking dari Mekah nyame Yamahmun. Allahumma sholli ala Muhammad. Jepang aku bayi Jupiter para rabu Yamaha. Sampun ada pak kebunang ke Jupiter nekah. Bana alat tu setir potong aki na mate kenal porta locot. Kula tanya, Jepang biasa amba becek sepeda motor si mate nekah. Cak bayi dari sepeda motor tada ke beda Jepang tu. Kang na benar boleh sepeda lebe. Deking rosak tak tu mabecek. Ring bunangkah ajunan uning ke bayi lajengan niki. Sampun lajengan yocol bah tak kaya kabung kana sokon. Kertu ngapotong sabeng na elang plastik ke beda. Kula tanya. Sampian biasa amba becek lajengan sepotong kertungan itu. Cari ngana ke bayi dari tada ke lajengan beda bayi bisa. Napa boleh lajengan lebe dekeng rosak tak tu mabecek para rabu. Ni ke saya maksud. Kul yuhyi alladhi ansaha awwala marrah. Kabala Muhammad. Saya mau dia tolong jisa aku bayi dah ada lamba. Cak aku bayi dah ada untuk Allah tu. Kang nak boleh lah beda dekeng peti tolong tak tahu mabeli boleh Allah. Ni ke sebab Yasin. Le selebih bahaya boleh sampun baca kini kula benajunan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saampon na baca ke papolong mahsyar nakhtimu ala afwahihim lesan na manusia ni kai gembok. Allah mengunci culut-culut. Ni apa mulai kada ni kada. Kabul. Kasih hitung ah. Kabul boleh. Kabul. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Allah mengunci culut, tidak culut nang. Culut-culut mereka. Satu aja manusia ni kali sana. Biasa nak ikunci igembok.
Wa tukallimuna aydihim. Tanang sing ngebela ka pangeran. Wa tashhadu arjuluhum. Soko na si saksi. Bima kanu yaksibun. Kalau benar apa saya kelako itunya. Anak apa colok ni kami ikunci. Colok ni kecil tak atau lang ka. Mun pas sampai ni kepada Rabu, mun pas sampai ni ke tak ikunci. Makin malaikat ipakala biar yang gunakan. Ngongguan apa boleh grup Al-Mukarram dia. Natur kadang selakek ngucap telu kecap si bini telu jus tambu sekali. Tapi benih kan to sebanyak ibengkalan. Mun bunangkan ni kesaraan kak. Ada. Cok selakek kalau keng minta nyuruh nyari aki rokok. Dem melek rokok ku tak dinak di gila. Mi tak ada pula keng kakek aring kesan. Abu saya nyampit hanya bergelu. Ingat ring rembit orang. Terus dia kakek keng tak melak bikin mata. Lihat muring bini repot tek kurang kelakuan tak murid di marah kurang dia membawa kumba di masih anang cek rokok kena kok keng tak melak bikin mata. Meserti biar apa? Ring bini keng tak repot kena rah pemunyor ring bini dapur jaga ber kata orang kalau kena jembun pelanceng dia pak kapenggalan. Cek kurang urusan rokok pakai kena kosa. Cak gopa kan saya kocak riu. Gopa. Mbian saya kocak dia. Tapi gula ngabala man gaman asli na ring bini akan telanceng ni kah keng pulang leso thank you bu keng leso kan ring bini Roma ni kama kela kocak nyaman tak alako Roma ni lako na tak lumare bener ring bini ni kecoba alako mulai jaga na tedung sampai tedung pole alako tok tedung aki ikalako bener bener eko kak ring bini ni leso selake dengan nang seneka kultong od salala taala ko pak roko elang bah si bini sero nyari bah lanceng tanggi bu makana kula made pak ring bini akan tubenyak ni asli ne beni keng celeper beni ka keng cerewet sing keng leso je colok je keng leso tanggi bu keng biasa na ring bini sajen banyak ada buni kajen peraten biasa na ka ring bini ni kemun akan demololo mun ada butok dia kata ada perhatian ka laki atau orang ibi sambian mun saya tak pati perhatian sih dia makanya ring bini ni kebi Allah rata-rata ring bini ni kemakilah sambian debu sambian lako ring laki sarung apa isang sangaki butte mora Roma ring bini sambil ngocak mun tak ring laki cok ada sarung pas badina patak keng sambil ngocak sambil ikalak sarung sambil ikombe ring laki njolok nyempit keng tak itu oro mun mangken sarung saya pakai leku selebere-bere ngaleki kata mera Roma. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada hari itu semua lisan itu dikunci rapat. Sehingga bala ka Allah ni katanang para rabu. Soko senyaksen. Pas kak kam aku udah benajunan. Mun mangken ku deban sampean jak jila tak tolang kak gempang kal ngagale. Itelepon lebih beda HP ni kemakin. Oh bocek gembangan akal. Beda dimakai. No kok icek kele guna ka sorbe je. Padahal cuma rebeko. Bener. Keng mun budian sampun dapat kemasar tada orang si bisa nakal. Lesan ni kay gembok pada rabu. Lesan ni kay gembok. Tanang sing bala. Soko senyaksen. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sudes ketika ngimami Masjidil Haram, saya baca tepak ayat kak dintoh. Ambu saya maca ayat ki nangis saya kumen para rabu. Enga abayang aba ipa kompol ya junana Allah. Aba beda mahsar. Bekto ni kasibuk kalaban urusan bang saya bang. Ternyata saya aceriten beni lesan tapi tanang saya aba tak bisa ngalek. Abdurrahman Sudes ketika ngimamin macam ni ki ambu ki nangis. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Ambu nangis ya nak. Sama Mumi Budi nangis kia. Saya ngerti di Syria nangis, dari Yaman nangis, dari Kairo nangis, dari Mesir nangis, dari Bunangka kaji nangis si Budi. Tanya kemarin nangis kak, iya cong ngerti. Soko itu yang celang dulu. Masih penting korban nangis kia kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rabu, tadi gula benajunan bekal papolong. Bekal depak ke bekto nak dim tukeng gula benajunan mangkin cuma cerita saya akan tadi. Ku lekku bekal depak. Paudi boleh ni kanyata ternyata kau dientunya ni kasih kali cerita nah.
Mangkana pungki pada kesempatan kula benajunan toriap siap para rabu. Kula ben sampean bekal entar ke bekto gak dinto. Kula ben sampean kamate ni kamangken pada ben entar ke bunda je pada ben pate pada etabunan. Kula ben sampean benari satengka entar kamate. Keng kula ben sampean mun ki odik ni kalau teman mikir abe se mati akro saya pikir tatang ke kapi se mate. Ma borok mate, ma lauk mate, ma dojo mate. Tak teman debak kerja orang kapi se mate mun ki odik kan. Bener. Anapa? Beda nafsu kuda ben sampean. Mun ki sehat eteng penting aki bi nafsu ni. Tunyat do saya kira na. Lamba kilo di andi karo keng mikir ya Allah cek mampu andi tanah teka aning sapeta keng mak le ke di andi. Alaku mampu meli tanah. Yang ku upah mare. Aku mempeng nafsu kak. Ya Allah cek mampu bangun rumah magini kene keng lia lain mak le mertikai ko. Nah bangun rumah ni kene lok pati genteng. Yang ku upah mare. Aku mempeng pikiran ya Allah cek bisa masang guleng araking cek le tak teman coy. Alaku mampu ngulengi rumahnya gubah mare. Ya Allah cek mampu ngolekin ngaraking mak le mun nyander mak le tak kedek tengah. Mampu ngolek yang ku mare. Ya Allah cek bisa masang keramik ngaraking mak le apa jangi tanah le tak kotor. Mampu masang keramik yang gubah totok. Akem beng boleh ya Allah cek bisa masang paving etanyan mun ojan le tak leduk. Mampu masang paving yang gubah mare. Ya Allah cek bisa masang pagar alas ngaraking olar le tak masuk. Roma na genteng paving mare pagar lastare. Orang ngalle ke kuburan. Nih keceepon orang Jakarta lagi asik-asik mengejar dunia, meninggal dunia. Pak burle burana bengtunya atingkel tun. Coba tengale. Banyak napa tak banyak. Orang ni kerja ngajak ke bayi Roma ni pegenteng kapan Roma na teti orang mati. Banyak. Kapan Roma na pernah orang mati. Bertanda. Makanya kuliah pesen bi salah situng kiai. Lil, mun bangun Roma cek pamare. Karena ibu gula ti, na ibu din compot ang kole ibu gula. Jadi gula ku malaikat senyabutnya, bingak dia tek kole yang ibu din Roma aja. Nyimi bola buka. Ongguan para rabu. Ya Allah, ternyata saya identik mati gula benajunan, bener. Ternyata saya identik mati. Gula benajunan tak tuman mikir mati, ternyata saya bekal teti begini nama. Mati para rabu. Selebih bahaya boleh mati ni kata ada urutan kak. Ada urutan bani pas tua saya tak ada saya ngoda di budi bani saya nikah. Saya sakit mah tidak ada si beres di budi bani saya nikah. Mun bani bejana mati taruh kadang saya sakit etek dan tak lemah tiap si beres mati mendadak. Bener. Taruh kadang saya tua pakun sehat apa saya ngoda mangkat. Nikah kula benajunan si kubetir. Mangken kalaki pada aglek kula ben sampean. Tak keng pulang tak pangki kula ben sampean saya mati bila. Padahal saya hadir nikah. Saya berde kanto nikah. Bisa saja umur rabu di sekorang teluare. Lupa tepak kangkok deki. Baca hahaha pada takko kak. Daripada lanceng umur. Keng menter pada selamat. Tapi kan tak pangki saya rasa mati ada. Nih kasih bahaya. Pulang tak pangki pada rabu. Paling keng pangki saya mati ya gampang kak. Mbian beda pengumuman saya mati ya kurang 30 tahun. Gampang sampian. Segemik tahun lah maksiat patobuk 5 tahun atau buat nyaman. Taki melantai bang, kipah beda pengumuman. Khulil Yasin saya mati ya. Korang 20 tahun lagi. Butuh dia bini boleh gula. Ya kalau ada contoh. Njak piapi yuk. Kan engki kan. Tai bangki mati ni. Saya rasa setengah ada. Saya sakit napa saya sepo. Tai bangki. Napa sampian saya hadir nikah. Saya tegak ada. Kula. Sebudian. Oh tak bisa balik ke. Kula. Saya mati sebudian. Sampian. Pakun ni kok. Sampian saya tak ada gula si budian. Oh tak apa. Balik gula. Saya mati si budian. Dari masih cocok engkau mati tidak ada dia. Ada kami tak cekal dia mana turun di mobil ki burung. Aku tak kare ngapa dina dia. Yonceng na pada na apa hebatin na. Terki pada lanceng umur para rabu. Amin Allahumma. Makanya gula benajunan makin ni kata dek boleh selebih pantas kecuali siap kamate ni kak. Ada selebih pantas kecuali siap kamate. Apa sebab gula ben sambian makin ni ka umur tak kira kali si benyaan haram pakun kali si ditian para rabu. Semangkin umur 30 tak kira kali 30 tahun akik menunggu hukum akal kak. Makin ni kau sum penyakit soalnya tak berdebik zaman kona. Tamun zaman lambe orang saya ada tenggang, saya ada jagung, saya ada obi penyakit makin. Pemanis buatan, pewarna buatan, pengawet, bahan kimia. Deoran ni kan? Bagian jenis pemanis buatan.
Makan makin ni umur 30 asam urat. Biasa makin ni kolesterol. Bener. Dengu dia ni makin kejak penyakit. Lambat rang penyakit dia. Mun lambat makin ni kau ring jen kisoki kejak penyakit. Sejen rok takut taruh gagal ginjal, kanker kronis, diabetes, usus buntu, kanker paru-paru. Coba mun ibu nangkah, berdering sandi penyakit nyaman dengan aki buru juga. Ada, colok temannya periksa aki. Makanya bu nangkah ni ke penyakit ada nyaman. Oh tahu ni kalau terpekah dia. Cek jantung, cek paru-paru ya tak ruwet. Bahkan nengki, yang nang tenang oding. Menoreng ni, menoreng kota kapan lo kedidik obat merah kibu ke masake na kincai idin nak alandu ngarek kening petong sebek sana. Benih pak hijai ke dokter. Celat lagi ke celat dong kereng. Pel ben celot beres. Depak ke rumah selain nyagas lah tak infeksi hunja. Man nyaman penyakit tak ruwet yang betul ni. Bener. Mun kayak cetak obo. Esor baca ko cak vertigo, bosan enggak? Kiba ke Kerang Menjangan, ko pede tade, kiba ke Jakarta. Ada dokter spesialis, kiba ke Malaysia. Vertigo ni kecang ring bunang kedeng-deng ruang. Ini nak tak tambah, ya tali Ben Surban beres. Oh, ai pemerah ini nak ngene. Bener. Mun kayak tabu beni instros stop mun kantong. Ompo saja empu. Tangke. Beres. Pala sakit Sarah tak lumberes sakit Sarah. Lencak liar. Beres eko. Mun lencak liar pun tak beres. Ya le ke mana aja. Depak ke mana aja. Mate. Olga ke ke Singapura mulai majid dah. Mun daripada mati tangguh mati ai mana aja tempong mati ke Singapura. Tapi seurusan mati ni urusan Allah berlabuh. Jadi gula benajunan mangkin. Saya umur 30. Belum tentu. Karena umur 30 tahun. Saya umur 40. Belum tentu dapat ke 40 tahun naki. Si umur seket haram mustahil secara akal dapat ke 100. Tak kira-kira seket tahun naki. Hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in cakap Nabi Muhammad. Tang umat je umurah antara sebitek ke petong bolo. Karena setiap umat ni kan noro umuran nabi nah. Setiap umat noro umuran nabi nah pada Rabu. Nabi Muhammad umur sebitek telok. Jadi gue leben sampean sebitek telok nikah rata-rata wafat pun. Makan terus sambil gigi, sambingan kangen, sambil nakrena. Mun kule ben sampean mangkin umur 40 berarti kurang 3 ekor tahun lagi. Mun saya hadir nih ke umur 50 berarti kurang 13 tahun lagi. Mun saya ngaji mangkin nih ke umur sebitek kurang 3 tahun lagi. Keng mun saya ngaji nih ke umur sebitek 2 tahun 11 bulan 9 ekor are lekku mari duhur juga. Mun umur 70 boleh kalau pai bi malaikat bola. Pulala tak kira mati ki, yang nomor 70 insyaallah. Pada Rabu, kita bisa gula ben sampean manusia ni kebeda mangkanan cebune ke syair. Cuma Allah seko besa se odi sarus terus mun ki anyamah manusia pasti ki beda betesa. Kan iku lagi. Abetes gula ben sampean ni kak. Gula ben sampean umur sebitek kita mati. Ambek nomor 70. 70 ki sehat. Tekupan belung polo. Umur belum polo ki odi. Teku kapan segang polo. Segang polo tak abi penyakit. Coba teku kapan umur 100. Umur 100 ki pakun dulu. Mun la umur 100 maki tak mati ada emak ki ya kan. Cak main HP lah tak padang lah. Niku TV rabeng. Kok sape aja ere pemasuk kaile pe keluar pakun bungkol kok sape. Tedung ronyo. Ngeleleng ka mate murid tina aki binakana. Tua bi TV main sekak tak tahu. Mayu. Abi ni boleh, me abi ni boleh nomor 100 cek si bedero malo ikutekku. Balake tidung ilang ker babi ni melkot edepor. Me tanya aki bi kompo. Kaki mun tedung mi alain ben babi ni ba porala. Porala. Anu seje jong mon la tua. Mahal ge ding aki. Kok. Porala. Anu seje mon la tua ada pedina na. Ya mi alain ba magede maki abolong ada remak. Ayo. Yelah bolong badi kimun la bolong ku tak la amada remak tibi. Lo bisa jo. Manusia je mon la tua kerso. Kerso ya ker aja tak masuk.
Saya harus minta deh. Coba saya dia jambian sih minta. Jangan lupa jajan gulembian kalau. Minta lagu India deh. Mending. Jadi tak sebor bi gulembian ya bawang. Mbian teman mangki dengan cara mau bahas pentai lagu India. Allah apa kau bulan gentengnya ku artis. Kula makin insaf. Kula makin anak baik-baik. Hahaha kok. Njalo ya sini bang. Sampai susah. Ini. Kisah on pun. Apa nak boleh teku? Aku lupa kita kan. Tapi sebab benda lagu. Nanti gula mau kerja maburu ayat tak ikrena kan? Ni kan sedia HP bebuan ni kemal lagu na tak alim keluar ni ko. Mun pagula bah ngocol, mun Laila nyapsap. Tak pusen bula sengabas. Manis pami semaking sayang kir-kir sokona. Aku pak cen pendoko berarti embian senulis betul. Pemulai kadek. Enjan obar jaje kok. Enten sambian. Aku pak. Embian montro saya lagu kapi cek ngunceng holil yasin. Ngunceng holilir. Le holilir ka sa kapan beri mic tak usah soro langsung bawalah cintamu. Berikan pada yang lain. Terlanjur sakit, hati terlanjur sakit. Oh, colok pelka. Munang dah iya mulai peteng mah dia nak gula. Dia bang kalau mana ni bini tak kenal mun pah gula celeng mana. Selalah jen celeng jen kereng. Bon, nama dia beri lagu hibur lagi. Orang gula ku ngunceng acara boleh mun acara mantan. Mun acara mantan gula ku ngunceng boleh bi gula engi bak kena flash disk. Mak dia seminggu. Ni kan acara haul. Masa acara haul beri India dia joget seset dia. Mu tu pak gareng apa dina di pajak dia. Nah, solawat. Mungkin solawat tore. Siap. Lagu laju apa lagu anyar? Si anyar kilo keluar. Saya laju baiki. Saya laju kalau payah lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah, salamullah, dawam. على النبي خير المرسلين صلاة الله سلام الله دوام على النبي خير شفيعنا أسارن صلاة الله سلام الله دوام على النبي خير المرسلين صلاة الله سلام الله دوام على النبي خير شفيعنا صلاة الله atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan kaula syukur deka pangeran ngakungi Nabi akati ajunan salam salamullah dawam alan nabi khairil mursalin salatullah
Salamullah dawam ala nabi. Iya kon. Mun keroyak tas semangat di nanti aja ngaja kan. Yang jatuh akibuk. Mun yak tas medeng teng tege melode bebe nro aki ki. Yak tas lagu ceng tege medeng pahi bebe melecak deui. Tak kuat, kejeding kena. Allahumma sholli ala Muhammad. Beli boleh. Jadi gula benajunan ada boleh lebih pantas makin kecuali siap gula benajunan ni kebekan saya tak pada Rabu. Kenapa saya kutu siap tentona kelaban amal soleh, tentona kelaban setuju kelakuan bagus atau dari setuju kecubaan. Keng beda situng amalan. Amalan ni kamu ni kelakuk kanjing Nabi saya jamin saya ngelakon ni kebekal masuk surga. Bi gula makin ni pada apa? Semoga saya hadir ni bisa ngamal lagi. Amin Allahumma. Senomor situng. Hadis sahih bahkan ni kasih riwayataki Imam Bukhari. Pokok ada guna Imam Bukhari. Man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar wab'athhu al-maqama mahmudan alladhi innaka la tukhliful birahmatika ya arhamar rahimin. Pasera orang bunangkah ketika beda adan pada Rabu sama dengan adan pas adua kalaban ki puruh kanjing Nabi pokok ada bunah halat lahus syafa'ah orang ini kemudian pasti oleh syafaat dari Gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nika amalan cek kembang pada Rabu. Amalan cek kembang yang gula ben sampean tadi saya ngalaku. Nika kelakuan cek kembang kan makin tore kenga. Ini ka hadis Sahih Bukhari sari wayataki dan gula kita teman mangki beda hadis seanya taaki tangkung oleh syafaat kecuali ini lembut masalah kak dintoh yang derajat hadisnya itu derajat hadis sahih sekapasitas Imam Bukhari saat buaki. Jadi ban mari adan cek kalau pai tuli adua kak dintoh nikah tangkung budian bekal oleh syafaat manter bisa ngamal lagi. Makanya mulai dari adan gula benajunan tak oleh ramih orang seakan ketika adan ni kayak kewaris mati kafir yukhsha ala khitami man takallama halal adhani au asa'a muslima orang seakan ketika adan mati kafir au aqqa aslan au ta'ata khamra au istakhaffa fis salati amra wazida man yashrabu lid-dukhani muntashikan fi majlisil Qur'ani au akala riba wa malan lil yatim zulman wa may yafirru min kulli alim. Orang seakan ketika adan kak dinto eko betere sete dalam kebedaan tak nyangu iman Islam. Makanya mun tempo na adan tak oleh beda abu dabu tak oleh beda enger. Biasa aki kapotrana ajunan mun amain HP tempo na adan kalak kelu HP na. Cong adan HP na kalak kelu ya. Deki mari adan ibe kia pole. Teti mulai ki kene ampun iya ceri penting neng tak enger tak akan ketika adan. Tempo na niku TV pate kelu TV na para rabu. Mun tak ipate na silent cek sampai pamunyi. Tupat tuna remote kesebeda kemper mic asilang kesemun epecet TV na tak mate keng suara na tade. Pemirsa telah terjadi kebakaran di rumah sakit 3 dokter terbakar dan 3 mayat melarikan diri. Siap ngamal lagi. Salah starina adan maus Allahumma rabb hadhihi da'awatit tammah sampai lestari. Kanjing Nabi sa'ajamin halat lahus syafa'a yaumal qiyamah. Orang ini kepasti oleh syafaat hari kiamat. Menteri bisa ngamal lagi. Tung. Saya nomor 2. Seari wayataki Imam An-Nasai pada Rabu hadis Hasan. Gua ada bunah kanjing Nabi. Maru juga bau je mangken. Iba ka ma.
Pon. Pon lo torot. Torot tak apa dikit kamu bedangin kan kecetak ke dan aja. Dah iya. Kan tak tupak aku mau aja. Dah iya. Torot lo apa? Wis. Iya Mas Abek wis. Lo napa terus? Oh tapi balik ke len kah? Bungkana baik mak lekek sakit anak kita pakai cetak. Aja kini gelunya. Balik aja baik atas, aja baik baba. Jadi mon piaran deki kulit lo tangkung langsung ke masake masa. Ampun tikal. Oi, halo. Hei. Tikan, tahu usah tak napa. Ini kudu-kudu kebuktian pengajian. Oh tak boleh patoron sekali terup penikah mayu. Ampun, tikan. Cek lah kalau panas patah kawan. Miyak tak agak panas. Cek gula nang ring tani kak. Gula ni kembuk tani, pak tani. Kaya kemudian tak kira para jaja. Bulan gula muan nang ring Jakarta. Titibak semua. Pon, nomor situng. Macam doa salah setarian adan. Mantar ikingat na mantar bisa angamal laki. Kaya nga So nomor 2. Kanjing Nabi ada bu senikah. Man qara'a ayatal kursi kulla duburis salati lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Pasera orang maca ayat kursi pen mari abajeng. Ki puru pen mari adan maca doa adan. Makini pen mari abajeng maca ayat kursi. Berapa kali? Sekalian. King pen mari abajeng. Lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut. Maka tak alang-lang masuk ke surga kecuali mati. Artinya orang sepen mari abajeng maca ayat kursi sekalian. Mun tak masuk swarga, ni keking pulan ki odi, cek saking mati, ni ka langsung masuk ke swarga. Maki amin mun tak maca. Siap maca lagi. Sampean mun temu tenang baca dibara Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Mun tempon sampean yang tenang baca dibara. Mun sampean tempon ager sampai ajalan tak napa. Selain adik kiran Allahumma antas salam, sampean Allahumma lantas jalan. Sepenting sambil baca ayat kursi. Mun kalau pai ko duhur tak maca asar ngai. Maka dekik kapan asar ko maca 2 kali pada Rabu. Ayat kursi ini kenapa boleh akhirat tak selamat dah. Itunya ika selamat. Makanya ero ampir ero langker ni kasi tulis ayat kursi. Ambian teman mang kiro langker saya tulis al-Baqarah. May budak Israel lah bareng ni. Cek. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Alhamdulillah. Kula sama romor buruk makin beda mik beda daya sela langsung ni. Melek kam ni. Bagus. Kula nyari seingat ni kegeng lo nemun. Apa? Tak langkong cak colo-colan kak tunggal guru kak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayat kursi ni kenapa boleh? Mati ben nyemunyi ni. Dia boleh dia selare. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayat kursi ni kenapa boleh? Akhirat tak selamat. Itunya. Orang seasarin nama ayat kursi. Pertama, sampean ketika asarin eja gebi Allah mana tak kira taubar. Nomor 2, orang seasarin nama ayat kursi, bi Allah bakal eja tak kira masuk seher ketika asarin. Nomor 3, orang sebelum asarin maca ayat kursi, sampian romana tak kira masuk maling, kor kunci lah bengah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tanpa tikal tak usah. Dan beres nih kemarin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampean kor sebelum asarin maca ayat kursi, maling tak kira masuk kak. Icangki buru kor lah benga kancing, beni pah bulan maca ayat kursi pahi berber lah benga. Mun kadungi masuk nama maling makilai kunci, cotat ben raceng kak. Sampean saya maca ayat kursi,
Di Allah bakal ijaga maling tak kira bisa nyutat lah benga sampian. Mungkin maling pah raja ngececer. Oh tak benten raja tak cecer keng pandai pak keruman sampian pah ngantuk pah ngide ya deng lah benga. Oh tak benten maling ngah raja tak cecer tak ngantuk keng kapan nyungki ala benga sampian pah beri penyakit betok tambu sekali dedem. Ya kan mulai maling ngeburung senyongki aja. Ini sepenting kan selamat cara Allah selamat caranya macam-macam para rabu, macam-macam. Bahkan dia pun ulama sampian muntako kagangguan setan, sampian ajalan di kantor gereja. Kapan depak katancung bunda jene ke sampian pah macam beda jerengkong, mi malam Jumat, mi kul 12 malam, takok sampian. Maka dia pun ulama ambu kendu sampian maca ayat kursi sakalian. Wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim bali ipetong kalih. Sera orang semacah ayat kursi sekalian. Wala yauduhu ibali ipetong kalih. Maka setan iting sampian ni keburu. Mun sampian lamacah, sampian pakuntako, sampian buru. Padai kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada Rabu sesangat badan kaula muljaki. Tes 12. Tes 12. Teh 1 kopi 2. Berdekat ni ke beli ini ke barang ni kan. Mi nemu sini kini ngak dia melek di Madinah ni. Apa keng pulang ko ni kene laki sedaya. Aku dah kapan neku apa ngak sing neku apa ngak ingaan. Hah? Ani kakak ngak ni kan. Malah buk, aduh, Jawa punya ilmu gua lah. Sembian seampo itu empat absaab bukti aki bahwa ayat kursi ini kama selamat. Sampian si biasa itu empat absaab. Coba gen kedik pantai dulu maca ayat kursi. Absaab tak kira numpak ke sampian. Mun sampian lah maca ayat kursi sampian pakun itu empat. Ajo beni absaab ajo opso obu. Lemun opso ob jua lo edik ke ayat kursi maka mun opso objo ayat ke sabe kursi nare pentong lagi kecetak kajo buru pon jelas ki hadirin teti tore kula benajunan omor ni kasajan semak teti kula benajunan tidak boleh makin kecuali siap kau le benajunan bekal mate iki tore amal soleh atau dari setaja tusah sedua ni tore amal laki karena sedua ni ke kanjing nabi saajamin saya ada ngalaku dua ni kata kira lopot pasti selamat. Ini kanjing Nabi saat debu ni. Dan kulit yang berdepak. Makai khulil yasin pada macam kia pada takut makai khulil yasin bu. Pulan saya tukang ceramah jelas selamat. Lo itu mu. Kulit saya kira pikiran tak obah tak balik. Tak obah budian bah kulit saya masuk neraka. Pas sampian setuju saya hadir swarga kapi. Siapa ngucap amin je? Ucan tok ke ngaraga kayu. Saya kata aku ongkok ke neraka sampian ke swarga kapi amin ya kok kak. Lekin kau yer poton lebih ring dina re. Ara aja aja becer pada selamat daya. Ih, sebel deh. Jadi kemudian saya kata aku gula masuk neraka pian saja masuk surga kapi. Amin ya kok. Ara ami tau berpaum bergelak bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba minta India sini ke masak saya cek dengan neka acara haul. Pah buku saya baca apa kia benar itu. Hah? Ingat tang bini kakile. Terus. Benih kula mau nyanyi bini kula ero terus. Hadirin. Bengkalan neka berdesitung tisah. Neka ada masjid dah. Ada masjid di Bengkalan. Kula saya ngatela Jumat kul 11 jauh orang Jumat. Penduduk padat masjid tak ada.
Dan kula berencana abangun masjid tempat saya tadi masjid ni kan. Nika beni tisatan kula tisana orang lain. Tanah ampun Asia pagi bahan sebagian juga ampun bedah. Cuman karena pembangunan ni tentu perlu banyak pembangunan biaya. Dan kula mana bisa sampean tak berat trauma celana kerdus makin iki. Dan kula cuma minta 2.000 dari sampean. Saya 2.000 mon tak andi obeng 2.000 tak usah masang. Tiga lah doa saus. Jadi cuma 2.000, 1.000 pala tak andi 2.000 tak usah masang. Mun 5.000 sosok 3.000 maren. Tikal makining 2.000 maki 1.000 deki apa pulung ben pengajian selain banyak kia maki 2.000 ni kan. Kuda karo minta 2.000. Pala tak andi pe saya 2.000, tak andi pe saya 1.000 tak usah masang. Minta atuan saus. Kuda nyuk ana tolong ke bagian para pak bapak juga bu ibu untuk macilan plastik atau kardus. Plastik pak dengan kui berkata ni. Plastik kardus. Tikal 2.000 saus, 2.000 saus. Kan niat kebiasaan kan ring sepona ajunan seampun sete. Dekik kapan teti masjid, insyaallah leku yanam masjid nikah. Nika dekik bekal akili kencana tak ke peke dari sepona ajunan. Toreh, atas sakala buk ekatena irep 2.000 na panganyol. Kuda sambil maca solawat, sambil solawat areng sareng pakajah, pakosok, keng make kosok cek medem, takok kerdus selebet tak ekatela. Toreh, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Mun 10 sosok belum ibu tak napa. Sallallahu alamu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi ya habibi ya Muhammad يا عروس الخافقين يا حبيبي يا عروس الخافقين يا مؤيد يا إمام القبلتين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم من رأى وجهك يا كريم الوالدين حوضك الصافي. Jaga aki tukang kardus takut beri semole. Wirduna. Punten kak, tak usah tampil ya tak merepot langsung beri plastik kan. Sallallahu alaihi sallallahu alamu sallallahu alaihi. Matur sekelangkong ajunan sampun abentok dek ka pembangunan masjid kak ditu ni kebeni renovasi lah kar abangun atau dek masjid dek tandi masjid. Jadi ajunan senyumpang ni kekencerna bekal muabbad salancenga karena masjidnya ke muabbad. Jadi angki dia tak ke peke. Kaniat seampun masang ke besode konah keluarganya seampun sete. Jadi pian makin kaniat ki buru saya pasang iki rebena pak rebena bu sehingga kapan titi masjid sampai hari kiamat akili kencerna kapan jenengan. Dari kontennya lebih banyak materi pada ngebalisan lebih sempurna. Pada Rabu sana sambil kerja nyun sapo orang ki
Dan gula benih keng tera kerja, keng mun tak kerja impian gitu. Repot cara memakin. Mun pak gula serius, neraka jahanam. Mole kan tung gede jadi. Mik mole ka apa cong nganyar depak lah yo pere ko. Jadi sambil kerja ni keng ngapusi sambian. Semoga pada selamat. Anak apa gula mi abah si odi mak le selamat. Karena mun sesete ni kalau jelas selamat. Pak Mujer, Pak Selem, Pak Marsono ni kesetuju ampun selamat. Mi itu mujak selamat karena Nabi Muhammad seadabu fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Mun reng mate ni ka itu aki, se mate ni ka lebih seneng etempeng dunya ben saesena, etempeng ibrik dunya ben saesena. Mun seneng pasti selamat karena ada cerita orang celaka ni ka seneng para rabu. Jadi almarhum ni kemangkin seneng karena ampun itu aki. Tuan rumah saya bedaki acara banyak biaya saya keluar dari kentenah. Ajunan senekani hajat mantir bi Allah hajat dah sambian itekani kelaban gempang. Amin Allahumma. Sagak dintoh subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.